Na test mi prišla Kuga v športovom ST-Line. Za 33 000 eur vyzerá vážne fajn. Pod kapotou pracuje atmosféra 2,5. O pohon sa stará mechanická štvorkolka. Hybrid, čo nenabíja, že CVT hladko radí. V meste jazdíš polku trasy, takže motor nesmradí. Je to výborný hybrid, zástričku mu vôbec netreba. Mechanická štvorkolka je istota pre teba. Nečakáš na nabíjačke, batériu plní sám. Svižné SUV, nízku spotrebu s ním mám. Podvozok je sebaistý, skvelo tlmi každú jamu. Presné riadenie v zákrutách nedopustí drámu. Slabinou je menší kufor, za to môže hybrid na diaľnici vypije. 8 litrov neskryješ, Kuga ST-Line.